You see a lot when you're the firstborn. I saw my mother and how she worked hard and she was full of pride and would never. Nk'umwana mukuru nabonaga byinshi. Nabonye byinshi kuri mama. Nabonaga mama uko yakoraga cyane, yiyubashye, atifuza ko hari uwamugiriye impuhwe. Nta kintu na kimwe yinubiraga. Nabonaga uburyo yababaraga, uburyo yararaga amajoro kugira ngo ashake igisubizo. Yari umugore ushoboye. Ndibuka tujya guhaha dukurikiwe n'abantu. Ndibuka ukuntu abantu barebaga mama bamuvugaho ibintu bitari byo, ntibemere ubushobozi bwe cyangwa se uburenganzira bwe. Nk'umwana mukuru narabibonaga. Mama wanjye yarazi neza ibyacamo, kandi yarazi ko ari kurera abakobwa babiri babirabura bazavamo abagore babirabura. Ibyo yabitwubatsemo mu guha agaciro umuco wacu no kudashyira inzitizi imbere yacu ku nzozi zacu no kutemera ikintu cyose cyatuma tutagera ku byo twiyemeje. Njye na murumuna wanjye murusha imyaka 2 n'igice, ndabwiwe ko ngomba kwita kuri murumuna wanjye. Ibyo rero byabaye nk'ihame muri jyewe, mbigenderaho na n'uyu munsi mu gufasha abakeneye ubufasha cyangwa se mu kugira icyo nkorera abandi. Murakoze cyane, mwese murakoze cyane, ndishimye, mwiriwe. Congress John Lewis mbere yo gupfa yaranitse ngo demokarasi ntabwo ari igihugu ahubwo ni ibikorwa. Ibyo yashakaga kuvuga nuko muri Amerika demokarasi itizana gutyo gusa. Ni imbaraga n'ubushake bwatuma tuyigeraho. Ntabwo ari ibintu biciriritse, kandi kuyirinda n'akazi katoroshye. Bisaba kugira ibyo twigoma. Hari umunezero muri byo, kandi hari aho bivuye n'aho bigeze, kubera ko twe dufite imbaraga zo kubaka ejo hazaza heza. Kandi ubwo demokarasi yacu yari mu matora n'umutima wacu wose, isi duhanze amaso, mwaremye umunsi mushya wa Amerika. Ku bantu bayoboye uku kwiyamamaza, timu itangaje, mwarakoze kuzana abantu benshi muri demokarasi. Mwatumye insinzi igerwaho. Abakozi bacu hirya no hino bakoze uko bashoboye ngo ijwi ryose riboneke. Igihugu cyacu kibafitiye umwenda wishimwe kubera ko mwarinze demokarasi y'igihugu cyacu. Ku banyamerika bose mwatumye igihugu cyacu kiba cyiza, mwarakoze gutuma amajwi yacu yumvikana. Ndabizi ibihe ntibyari byoroshye cyane mu mezi ashize, umubabaro, agahinda, kwibaza, twabaye abahamya b'umwete wanyu, kudacika intege n'urukundo ruri mu mitima yanyu. Imyaka 4 muciye akarongo ku buringanire, ubutabera, ubuzima bwiza bw'umugabane wacu. Mwaratoye, mwatanze amakuru yumvikana. Mwahisemo icyizere, ubumwe, ubunyangamugayo, ubumenyi, yego mwahisemo kuri. Mwahisemo Joe Biden nka perezida ukurikira ugiye kuyobora Amerika. Joe ni umukiza, ni umuhuza wanyuze muri byinshi, kandi ni ukuboko gushaka gukora. Umuntu ufite inararibonye mu gutakaza, bimuha amahame adakuka, azadufasha agafasha igihugu cyacu, kandi bizatwubaka mu ntego zacu. Umugabo ufite umutima ukomeye, ufite urukundo rwinshi. Ni urukundo afitiye Jiri umufasha we, kandi azaba agatangaza. Ni urukundo afitiye Hunter, Ashley, abuzukuru be ndetse n'umuryango we wose. Namenye Joe nka Vice President, namumenye akunda Bo, inshuti yanjye twibuka uyu munsi. Ku mugabo wanjye Dog n'abana bacu Cole na Ella, umuvandimwe wanjye Maya n'umuryango wacu wose, ndabakunda kurusha uko nabisobanura. Dushimiye Joe na Jiri kutwakira mu wabo muryango muri uru rugendo rw'agatangaza dutangiye. Ku mugore nkesha kuba ndaha, mama wanjye Chamara Gaporana Harris, uhora mu mitima yacu. Ubwo yazaga avuye mu Buhinde ku myaka 19, ahari ntigeze atekereza uyu mwanya, ariko yizereraga muri Amerika, yibwira ko umwanya nk'uyu ushoboka. Kubw'ibyo ndamushimira, n'abagore bose, abagore babirabura,
abaturutse mu Burayi, abera, abaratina, abagore bavukiye muri Amerika, uko amateka yacu akurikirana, batanze ikiguzi kugira ngo tube turaha iri joro. Abagore batekereje cyane, bakigomwa kugira ngo habeho uburinganire, ubwigenge, ubutabera kuri bose, idaheza ry'abagore b'abirabura, bagiye bacibwa intege kenshi, ariko bagakomeza bakagaragaza ko ari bo bafite urufatiro rwa demokarasi ya Amerika. Abagore bose bakoze cyane, bakarinda bakanabungabunga uburenganzira bwo gutora mu kinyejana, imyaka 100. Ivugurura rya 19, imyaka 55 irashize uburenganzira bwo gutora bubonetse. None ubu 2020, ikinyejana gishya cy'abagore mu gihugu cyacu bitabiriye amatora, bagakomeza kubirwanirira kugeza amajwi yawo yumvishwe. Iri joro ndibuka imiruho, kwiyemeza kwabo, imbaraga zari mu cyerekezo cyabo kugira ngo bavaneho ibyari nk'imbogamizi, kugira ngo ubutabera buboneke. Ubu mpagaze ku bitugu byabo. Biratangaje ukuntu Joe ateye, yatinyutse gushyira ku ruhande inzitizi zari mu gihugu cyacu, agahitamo umugore ngo amubere vice president. Ariko ubwo mbaye umugore wa mbere muri ibi biro, ntabwo nzaba uwa nyuma, kubera ko umukobwa muto uri kundeba iri joro abona ko igihugu cyacu nta bidashoboka. Ku bana b'igihugu cyacu, hatitawe ku gitsina cyawe, igihugu cyacu kiguhaye ubutumwa bwumvikana. Rota ufite ubushake no kwemera, maze wibona aho abandi batakubona, kubera ko gusa batigeze babibona. Tuzakwishimira, tuguha amashyi ku ntambwe yose uzatera. Ku banyamerika mwese, tutitaye kuwo mwatoye, nzababera vice president mwiza nk'uwo Joe yabereye Perezida Barack Obama, umwizerwa, umunyakuri, witeguye kubyuka buri munsi abatekerereza mwe n'imiryango yanyu, kuko ubu nibwo akazi kanyako gatangiye. Akazi gakomeye, gakenewe kandi keza. Akazi gakenewe, gakiza ubuzima, karwanya icyorezo, karandura ivangura mu butabera bwacu no mu miryango yacu, karwanya ibiterwa n'ihindagurika ry'ikirere, gahuza kunga igihugu cyacu, komora imitima y'abana bacu. Iyi nzira ntiyoroshye, ariko Amerika iriteguye, nanjye na Joe turiteguye. Twatoye perezida uhagarariye ikiza muri twe, umuyobozi uzubahwa, uw'abana bacu bazigiraho, umutegetsi mu bayobozi uzaturinda akarinda igihugu cyacu, umuyobozi wa Amerika yose. Ni iby'agaciro kuri jye kwakira perezida watorewe kuyobora Amerika. Aya ni amagambo Kamala Devi Harris yavuze ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 11, 2020, saa 1:50 z'ijoro, aha Joe Biden yari amaze gutorerwa kuyobora Amerika, Kamala agiye kumwungiriza nka vice president. Ni muntu ki uyu Kamala Harris, umunyabigwi wamamaye muri Amerika no ku isi, uri kwiyamamaza mu matora ya Amerika muri 2024 ku mwanya wo kuyobora iki gihugu cy'igihangange nka Amerika. Haribazwa niba iri jambo ry'agatangaza nk'iri rizongera kumvikana mu matwi y'isi, cyane cyane abanyamerika, umunsi uyu mutegarugori yatsindira aya matora akaba perezida wa 47 uzayobora iki gihugu cya Amerika. Ndakwakiriye kuri The Voice Live, mu kanya twahariye ni muntu ki, ni Devote Uwase mugiye kubana. Nizere ko umeze neza, nanjye meze neza. Niba utameze neza wihangane, niba urwaye Imana igukize, niba byakwangiye umunsi ihangane, ejo bizakunda, Imana ikomeze ikugirire neza. Uyu mudamu ufite ibigwi byinshi muri politike tutavuga ngo turangize, naguteguriye bike by'ingenzi byaranze ubuzima bwe kugeza ubu. Kamala Devi Harris yavutse tariki 20 z'ukwezi kwa 10 muri Oakland, California mu 1964. Bamubyara yitwa Chamala Gopalana, akaba umuhanga mu bijyanye n'ibinyabuzima cyangwa se umubiologist.
mama we yaje muri Amerika aturutse mu Buhinde mu 1958 ku myaka 19 gusa, akaba yarakoze ubushakashatsi imyaka irenga 40 aho yakoze ubushakashatsi ku bijyanye na kanseri y'amabere. Papa ubyara Harris yitwa Donald J. Harris, yaje muri Amerika aturutse Jamaica mu 1961. We akaba yari yarize ibijyanye n'icungamutungo, akaba umwirabura wa mbere wemerewe kwinjira muri college y'icungamutungo muri kaminuza ya Stanford University. Ababyeyi be bakaba barahuye mu 1962 bashakana muri 1963. Umuryango wa Harris wagiye uba mu mijyi itandukanye kubera ko ababyeyi be bagendaga bigisha muri college zitandukanye zo muri Upper Midwest. Aha akaba ari naho umuvandimwe we Maya yavukiye mu 1966. Mu 1970 umuryango wa Kamala Devi Harris waje gutandukana, mama we asubira muri California n'abakobwa be. Aha Kamala yarafite imyaka 7 yonyine. Mama wa Harris yakomeje kubana n'abakobwa be, ariko muri weekend bakajya bajya kubana na papa we. Kamala Harris yakunze kugirana umubano n'inkomoko ya mama we kuko bakundaga kujya bajyana mu Buhinde mu gace bita Tamil Nadu. Harris yakunze kuvuga byinshi yigiye kuri nyina waje kwitaba Imana mu 2019 azize kanseri y'ibere, akaba kandi yari n'umushakashatsi ukomeye ku bijyanye n'iyi kanseri yaje kumuhitana. Ngo yajyaga amubwira ati, mwana wanjye waba uwa mbere mu kuzana impinduka, ujye ukora ibishoboka byose ntubu wa nyuma. Ibi yabivuze ku munsi w'abamama 2022 mu nyandiko ye yashyize ku rukuta rwe rwa Facebook. Mu kiganiro Harris yatanze yavuze ko nyina yamubonagaho byinshi nk'umwana w'imfura. Ati, nabonaga mama uko yakoraga cyane kandi yiyubashye, atifuza ko hari umuntu wamugiriye impuhwe kandi nta kintu na kimwe yinubiraga. Gusa nabonaga uburyo mama yababaraga, nzi uburyo yararaga amajoro kugira ngo ashake igisubizo. Yari umugore ushoboye. Ndibuka tujya guhaha dukurikiwe n'abantu benshi, ndibuka ukuntu abantu barebaga mama bakamuvugaho ibintu bitari byo, ntibemere ubushobozi bwe, uburenganzira bwe. Nk'umwana w'umukobwa mukuru narabibonaga. Mama yarazi neza ibyo ari gucamo kandi yarazi ko ari kurera abakobwa 2 bazavamo abagore babirabura. Byatumye rero adushyiramo umuco wo guha agaciro inzozi zacu, ntitwemerere inzitizi izo arizo zose. Maya murumuna wanjye murusha imyaka 2, nabwiwe ko ngomba kumwitaho. Ibi byandemyemo ikintu gikomeye cyangizeho umumaro na n'uyu munsi kugira ngo mfashe abantu bakeneye ubufasha cyangwa se abakeneye icyo nabafasha icyo ari cyo cyose. Mama wa Harris rero yaje kubona n'umwanya muri McGill University mu ishami ry'ubuganga ushinzwe ubushakashatsi. We n'abakobwa be bimukira muri Montreal, Quebec. Aha byari mu 1981 aho Harris yahise asoza amashuri yisumbuye muri Westmount High School, akaba ariho yasoreje amashuri ye. Harris yahise ajya kwiga muri Vanier College muri Montreal mu 1981 kugeza mu 1982. Uwindi akomeza muri Howard University asoza mu 1986 muri Political Science and Economy. Yaje gukomeza amasomo ye mu by'amategeko muri University of California, aho yaje no kuba umuyobozi w'abanyeshuri babirabura bigaga muri icyo kigo, aza gusoza mu 1989. Kamala Devi Harris ni umupolitisiye uzwi cyane muri Amerika, akaba yarabaye vice president 49 uhereye 2021 ubwo Joe Biden yatorerwaga kuba perezida w'iki gihugu. Akaba yarabaye umugore wa mbere mu mateka wagiye kuri uyu mwanya, akaba umugore w'umwiraburakazi ufite inkomoko muri Afurika n'Uburayi wabaye vice president muri iki gihugu. Uyu mugore wamamaye cyane ku isi ubarizwa mu ishyaka ry'abademokrate, yabaye senateri muri Amerika ukomoka muri California kuva 2017 kugeza 2021. Yatangiye kariyeri ye y'amategeko mu biro bya meya aba District Attorney mbere ko aba District Attorney wa San Francisco mu 2003.
hanyuma muri 2012 yatorewe kuba General Anthony wa California, yongera gutorerwa uyu mwanya mu mwaka wa 2014. Mu kazi ke yakoraga ka buri munsi yamenyekanye cyane nk'umuntu warwanyije ihohoterwa, icuruzwa ry'ibiyobyabwenge ndetse arwanya cyane ihohotera rishingiye ku gitsina. Harris yaje gutorerwa kuba senateri uturuka California, aba umugore wa kabiri w'umwirabura ubaye senateri muri Amerika. Nka senateri rero Harris yakoze ubuvugizi ku itegeko rirebana no kubuza abantu gutunga imbunda, akora ubuvugizi kandi ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'ivugururwa ry'imisoro. Harris rero ari muri Sena yagiye yaba mu makomite atandukanye, nka komite ishinzwe ibijyanye na budget, komite y'umutekano n'ibikorwa bya leta, komite ishinzwe kurebera ikoreshwa ry'umutungo no kuwucunga, komite ishinzwe iterambere ry'amategeko n'izindi zitandukanye. Tugarutse ku buzima bwe bwite rero, Kamala Harris yakundanye n'uwita Mount William wakoraga akazi ko kuyobora ibiganiro. Yaje kandi guhura n'uwaje kuba umugabo witwa Doug Emhoff, aho bahuye 2013. Uyu mugabo akaba yaravukiye mu muryango w'Abayahudi, akaba nawe ari umunyamategeko. Harris na Emhoff baje kubana 2014 mu kwezi kwa munani ku itariki ya 22. Akaba Kamala Harris yaramusanganye abana babiri, uwitwa Cole ndetse na Ella. Aba Emhoff akaba ari abo yabyaranye n'umugore we wa mbere. Bivugwa ko 2019 aba bombi bari bafite umutungo usaga $6 z'amadolari. Harris akaba asengera mu rusengero rw'Ababatiste. Harris kandi akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo, aho yanditse igitabo cyitwa The Truth We Hold, akaba yaranditse n'ikindi gitabo cy'abana cyitwa The Superhero. Ibi rero akaba ari ibitabo yagiye yandika. Vice President rero Kamala Harris yagombaga guhangana n'ikibazo cy'abimukira bavaga muri Latin America baza muri Amerika. Aha akaba yarakoranye n'ikigo bitaga Central America Forward. Bivuga ko rero iki kigo cyinjije amafaranga menshi asaga $5.2 billion kuva cyatangizwa 2021. Kikaba cyarashinze ibigo 50 aho bakoraga ibijyanye n'inganda, imyenda, ubuhinzi, technology, telecommunication nk'uko White House yabitangaje. Nka Vice President kandi Kamala yari mu b'imbere baharaniye uburenganzira bwo gutora. Kamala kandi yashyigikiye umushinga wo gukuramo inda, aho yasuye ibitaro akaganira n'abahakoraga, ababwira ko bagomba gushyigikira umushinga wo gukuramo inda, ko umuntu akwiye kwishyira akizana ku bijyanye n'imyororokere ye. Muri ibi biro bya Vice President kandi Kamala Harris yarwanyije ubugizi bwa nabi bukoresheje imbunda, aho mu kwa 9 2023 muri White House hashyizweho ibiro bishya bishinzwe kurwanya ihohoterwa rikoresha imbunda. Harris kandi nka Vice President yakoze ubuvugizi ku bijyanye n'ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'umwana. Ibi yabitangiye akiri senateri, aho yatangije umushinga wo kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Bishobora rero kuba byarafashije benshi cyane batari bishoboye muri kiriya gihugu cya Amerika. Biden rero amaze kuva mu matora 2024, Harris yahise amusimbura, atanga kandidatire ye ku mwanya wo kwiyamamariza perezida, kandi na Biden akaba amushyigikiye. Mu kwiyamamaza kwe, Harris avuga ko azakomeza ku byo Joe Biden yari yariyemeje mu kugabanya ikiguzi cy'imiti, guharira amadeni abanyeshuri bafite. Harris kandi avuga ko hari uburyo abona igisubizo cy'intambara iri hagati ya Israel ndetse n'umutwe wa Hamas barwanamo i Gaza. Harris ategerejwe gushyira umukono ku kibazo cyo gukuramo inda n'ikijyanye n'abimukira muri aya matora ahanganyemo n'uwigeze kuba perezida wa Amerika Donald Trump. Reka rero turebe uzahiga undi akayobora iki gihugu cy'igihanganye ku isi. Rero Harris abaye perezida, yabaye perezida wa mbere mu mateka y'iki gihugu. Mbashimire mwewe mwampaye umwanya, tukaba tumaranye umwanya ungana utya muri iki kiganiro. Yari The Voice Live, nanjye nari Devote Uwase. Nakagaruka ibiganiro byacu rero mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, share na like, hanyuma tuzabane mu bitaha. Imana ibarinde biteho kandi namwe mwiteho mukomere, naho ubutaha. Murakoze, ndabakunda, mukomere.